Eza omkhulu siyabingelela sikule ngosi yethu esithi kuyo sicopha izubala nje kulamahinikazi akithi kobantu asagudwa zemvulu leni bingelayo indlandlalazi beyidlangalazi yabehlula kwekayise nganena kweliphesheya siyabingelela la kufikela khona babona kude wethu kukhona into engiloko ngiyibuka njengoba ngiloko ngikhona ngiphila anginasikhathi eside kodwa uKhisimusi bangesonto enginabo sibe baningana akhohle ukuthi uKhisimusi wangesonto ufike emva kweminyaka eyisikhombisa umuntu mayino uKhisimusi bangesonto abayisithupha usuke senesikhashane khona emhlabeni kukhona le ndaba le yendoda hlala ikhulunywa khona abantu abafuna ukuyikhuluma lento ngokuyifundela nangani ake silihlalukeni leli gama elithi indoda ayakhiwa zifiso kepha indoda yakhiwa zinqumo indoda futhi indoda iba indoda ngokusingathwa amanye amadoda nangokubheka ngoyise emkhulu fana lenkulumo abantu abahlale beyibhimba bethi ubuhle bentazi inkomo zayo bathi kusuke kukhulisa umntwana womfana hayi ngizazoyichaza leyo kwenye ingozi ngijule kuyo indoda yakhiwa zifiso yakhiwa zinqumo mina ebuntwaneni bami nganginesifiso sokuthi uma sengimdala ngiyoke ngilaye nabesifazane babe u20 embedeni kube buhlungu inqulu ngiphendukele kulona kodwa yonke leyo nto kwakuwumpola nokubhuda kobungane manje baningi abesilisa abaphethe imali imiqondo yabo isaphuphutheka ifise engenamsebenzi iphethuka bayayifeza lesifiso akhala besifazane babe uluqanduqandu yini kuyingozi nanokuthi umuntu asheshe afike ezifisweni zakhe kodwa engakakulungeli ukuphila kuzo yikho uyawuzwe kuthiwa hey mfohlongane lona wayeyisigwili lo muntu okanye lo muntu wakwaba umdlalo webhola lo muntu wakwaba umculi hawu njobe engasenalutho yini uthi uyalandela uthole awuhuyo waba nephutha yini kuyingozi ukushesha ufike ezifisweni zakho noma empumelelweni yakho kodwa wena ungakakulungeli ukuphila lapho indoda yakhiwa zifiso yakhiwa zinqumo indoda futhi indoda akayibi leinqumo ezinde futhi inqumo zendoda zingejabulise bonke ngoba zingezendoda khona abantu abafundiswe impilo khona abantu abathatha into kubantu ngoba nakhe yakhulunywa umuntu othile lento noma umfundisi noma ubani noma uthisha noma ubani noma umuntu okuthufu noma umuntu onemali leyo nto ayibone ngathi inengqondo noma iyiyo ekubeni ngesiyona sisazozinza kuleyo ngane zakomkhulu niphile kuze kube ngomhlomnye bafowethu ngiyandithanda ngane zakithi niphile naba omkhulu nginifisela konke okuhle amen.